Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Presiden barangba jong hinyo trap youth council uba Robert June Kharjarin hakasingi palay ka khatway tarik nailar arajar arpuar ulong baka seng ka kwa ban kadaw yiki katu ka ni kimat balalap lingba ka jingwa jingtep hakabay day baka jingya penbay put jong ka kala ka baningkong bat khamtam halor ka jingya soy soskular pareng sorkar jala bat ka sorkar Meghalaya hakajingya kran begilat pathai khubor uba Robert ulong baka thup kerteng balapha house nam arja khatway bat ka kaipot jong regional committee kim yedai satya bat ka memorandum of understanding baladap yasoy da sorkar Meghalaya bat ka sorkar Assam ulong bakani kalapun subas niu ya seng bala I kumba ya jingpen bai put la shiokut banya sam bai marshiteng balada kalong hakani kurkom kanja ayu ya than langpi bat ya gishnong hariboi bat jaintia hills ba gishnong gidon dagi phau tuli haba lipet na kapos Bawa menteri nampak jangka sorkar jalan, uang ba, kejingpong yo harum hamaklia, jang khatway tili kisnong, hapo himam orang, berkatu dari kisnong hapo ka himam melim, jirang bat kejung himam nospung uang ba, begini kisnong kimdan hang takalis, balapha dak sorkar maklia, ha August arjar khatway. Abli hakapor balong siya memukul sangba. Naklian jong ka sorkar naklia ka pha ye ki dokumen berkikot berkimap ban pensisa ye kisnong ki thau ki baha papo jong ka naklia hakabri ban kini ki ka apli ki sektor. Ila panjing tip ya kata buat milayo aru ya kadi ka dokumen ki berkipa ka pratri ku August arjar khatway ya ka ba naklian jong ka naklia ki lapha ya baro ki map yang perok ki kilim yang perok ki dokumen ki bahwa clear ka pendenkam ban kilim ye kini ki area berok khat li area ti habang yen jorpat aku ba yen jorpat kadi kan list ke bagi pha ar jar kuai bat ke konten ke badan hakim yu ki mede mo ya subu kum hamni hepo terhakani kalis arjar hakwe kidan kendai tili kisnong karba anda kalau poi hakani latara beri sektor hakani jing tembe ki binyo tili kisnong tili jasa sei ka arti kisnong kunalor kata haga gizang ki hangneru don lai bat haga MOU don lai karba haga hagin sektor Aka hahin sektor hangni kimi tang sikho tili kisnong ta hake moyu ka ba haulis arjar khatway pat kimi khana tili kisnong ti ka jingkran jung menteri rangba baong ba kane ga jing pen bekor ka dei be kum ka list jung ba hajar khatway ka ba penlom ya kane ka MOU ban soi kimi la da fi compare ya kane MOU ya ka list jung kisnong ya ki area ya ki map Pamjadi. Di sakway ke balongo kalau bahawar jat khatway. Kami kelia kadon kimak, kadon ki historical background, kadon ye ki kot kisla ki bobian, ban kilim bakadi kami kelia balai pat arjat aku way aku ar. Bagi ya penbet ya kane ka bagi ya penbet ya kane ka bagi penbet ya kane ka MOU kamsem London kane kamsem lai ding ti kadong kani di ke konsensusi ada kata but sakway kalau babali ni ong ba recommendation jong regional committee but ke MOU ke bayasoi kamsem lai ha lada impet ye kini ki proceeding bagi yesong apren jong arti ki meeting bawai na ki jindon kam ki ong ba kini ki arti ki regional committee kawai na meklia kawai na sam kini banlet hakini kisnong ban visit ban pek ya jinglong jingman jong kisnong ni thau ban panru ya ta amon jong ba ada ta willingness jong ki brew hak brew pertene jing pendiput kebalungo pelong bahakani ka visit jong artli ki regional committee kilap ya shibon di kisnong kan bahaya mo yu ko menflek
Ada pimpin na tanabori sektor haka visit ke regional committee kini ka atli kisnong. O khatsan tli kisnong haka tanabori sektor. Kajinglap ke regional committee jong boro atli kistil. Kis hanrai haka moyu ki kilo mi ada boro khatsan tli kisnong. Kinolor kata haka gisang sektor kisnong kidam santli kat ba kuba ila kadau ki mene moyu ki mi tanglai tli kisnong. Haka hahim area ki sinong kimi khasau tili haka visit to the regional committee kat ba hake moyu kam semla poi kita te dena kimi ki dau kimi ki khat oi tili ki sinong no ma nolang ki la sa no sarut bat kum ba kalong ta ka susi kalong baru khat oi tili ki sinong ki poi sa sam ti na tadau na kalem jong ni ka sen ni don kajing suba sniu ni hapa ong ya ka ne ne jing pembet na boleh kata ka baki ong ba ka jing pembet put ka dekat ku wa rajar khatwai ru kam dei aja khatwai bat mo yu na du kisnom du ki mak ki kot sla kam dei ka jing pembet put ka ba lap ka ne ka regional committee kat ku ki kot sla ki bang yo na ai bat ka mo yu ru kam dei te ka jing kali ka long ki pembet put ha kano ya ka regional committee report kemudian ya kata ka ba maphihi ki ong bangi base bagi ota ka list ka ba pha arja kharwai la da pil compare ya list arja kharwai bat ka ne ka mo yulu kamede hamtam ki kerteng sino ki jaka ti kani kalau ka ike ba penong very suspicious kalau ka ike ba pen smil yani ba ka no ka dur ki ya pembek yulu pur hamtam ni ong ba ya kini ki proceeding hamtam ke proceeding ke jong kajing sedang kajing penipur apply Julai ajar wei bat ka proceeding jong ke ba kot kajing penipur ka ar Januari ajar amili tapi wat ada ki pandu ki ong kamdal iki kriteria laki bot ke kembot ini ke grade 5 principle rum implementation jadi kalau ngai ke ba pen undum yang ni kum seng yang ni kum ki ba ni songsi ba ni song thang ya kan ni jing penbet jong ka sarkar naklia bat ka jingle jong ka sarkar naklia bane penbet pot klem ka jintip jong ki hima klem ka jintip jong ki jong ka discouncil ka beri ka nong khami ka nong khami la ni ka constitutional body ka bani khmat ya ki body ka nong mi khmat ya ki ma bo ka pelong ya ki hima bagi hapan le tin jikhang sadu sa skun ko sautli ki hima ele skun ko ki file ka ne case ba ka bosno tunat kalong ba ka strukut mata ka penmi hukum ba kadi kamram jong ki hima kalong ban le chwa ha ka yin ka shari jong ka mekhle ko khanan ba ka mekhle hai ko kan bisa so ya ta kam ba ada kim hun le sela ne kim yo ta jing bisa ba ho le se ga supreme court ha ta por le se ha ban shim ne ka ni community bakini ki hima bulan burung jongi kubangi lai kublei mene ha jingalang jongi karali jongi bakini ki hima idang penpau bakidang don kata kam sim ni khod kam simale bak snam jo processing mukian ba bukil sim kadang don hagini ki hima bak ki perlu de ki lak bende sesul ko tika ni ke jingle jong sorka ban yurat ki hima ban yurat yang resonsil kalau persongsi adu kata-kata amar kimsen na yan kat kum ganti ha ban bat hakajing suba ka jongi kalau bakajing pembedil nadu basdang kalau don lupa kajing keren ha pedang artli ki minister jong artli ki menteri lang ba chief minister ba imat ba ka kajing pembed kalau baik ya sama sten boleh ada pembed kami kliaru hana ki ong ki yo khapra square kilometer ka samru kalong khapra square kilometer ho tam ka sam ka to ka ne ki square kilometer na imat kriteria ki ba ki penben ka de media ya sama sten ki jingkli kalong la ki bot ya hane ka je sama sten ya ki disputed area kalong kerja ayu kan misal ba ka jinga kri bot ka de daki homo ke di sini kerja ayu ko blok 1 blok 2 kerja ayu ya ki wei apo agent hill hapo jentihil ba hapo riboy district ni suba ba kalau ada lupa agreement apa yang arno minister jong ka apa ni bicara
Bahkan mana berbeda pun dia sampai masih tinggi gini cakap, nama kencu, ya kikot Islam, nama kencu, ya history, nama kencu, ya ka voice of Iman, ya kencu, kidis konsil, ki audio, bat kadi kalau kejima kerap ada tak. Ni nak lihat cuma saya ni persyak dari jin penbiput ni kuat saya. Ni kuat apa sedang no kata kasih face balik apa tu independent sedang no saya kasih sendiri ulai itu penbiput no. Nama ni lah kuat pada penbiput dari kata kaji penbiput kedi menolong kat kum akaliti kembali. Karena bagi hima jongi kibadang dan kikot dan hima kibadang dan kata kasih syah kibadang kum ye ki dan kum ye ki rabak senang dan kum saudar kibadang ayah kikot keselamatan kibadang dan ki school kibadang dan ki development ki roker kibadang dan ki pung berkuih di bawah senang. Ini insan hak mekhlia karena baka mekhlia kejongi karena dan kejindu nom sebab kalau pun hak dia kendor siap.